The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele ehlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela ke nokwazi iphumelele wakaDlamini umlangeni wakibo bamfa benkosi bakavelezizweni khona eMangayani. Mbukeli namhla ehlelweni sitakulethela sicephu lapho khona indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini yangenela umsebenzi wekubonga kanye nako kwethulwa kwemisebenzi yenthuthuko khona emphakatsini wakashewula ngaphansi kwenkhundla yaka Mahasha. Lesive ke mbukeli saphinze sathola imotolo lebekusipho lesaphuma kilo lilunga leParlamente umhlonishwa Zanele Mashaba. Asingeneke ehlelweni mbukeli ngethembe kokuthi udalithokotela kakhulu. Lesive sakashewula sase sethulelwa nemibiko lemihle yencubekela phambili mayelana nentuthuko yaso lekhonsako leseyifezekile kulenkhundla naleyo lehlongotwako. Loko kwafaka ekhatsi kwakhiwa kwetakhiwo letahlukahlukene tetikolo, kufakwa kwabogezi, kanye nayo imitamo yekufakwa kwemanti lahlobile emakhaya nalokunye. Kulo mcimbi lo wemukela indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini kwaba yindvuna yenkhundla egameni lendlunkulu yakashewula lengaphansi kwaShifu Mbandzamane Sifundza. Kanti lo wethula luhla lwemisebenzi yenthuthuko leseyifezekile ngaphansi kwalomphakathi kwaba bucopho bakashewula umnumzane Sibusiso Mabila. Ngicela kubonga indlunkulu bovunganze kungibambisa ngisachuba loluhlelo lalomsebenzi. Sincanyane kakhulu bovunganze lesikhathi lengisasigijimile kepha indlunkulu yakithi kashewula kasifundza ingibambiswe kulokunengi kakhulu. Ngithi angivete bovunganze lokuthi kuko konke lengikwendako isuke iseceleni kwami, isuke ingisekela, ingiyale, ingicondzise konke lekufute ukuthi nginendele kona sive sashewula. Ngicela nekubonga kakhulu bovunganze ngendlela leleningiphethe ngayo kulesikhashane lesincane ngivungaza ukuthi sesihambe iminyaka leminingi kakhulu. Sengiyanathi nje nonke bovunganze ukuthi uma ngabe ngiyangimangwenya ngithola hlobo luphi lwebantu lelitawufike linkitade kanjani niyangichaza bovunganze kakhulu. Ngicela nitshayele tandla kuloko. Lokunye lokathokodisa lesive kakhulu kwaba kwethulwa kolunyawo lokuhamba lokwaba yimoto leyethulwa ngilo lilunga leParlamente umhlonishwa Zanele Mashaba lelayethula ebuthweni lapha ezikwenkhomo lokuluhlobo lemoto ivan. Lomunye umsebenzi lowaphakanyiswa lowahlaba umchele kwaba ngumsebenzi weCommunity Development Committee njengoba kwethulwa nesamba semali lesibalelwa ku-30,000 emalangeni lesahlelelwa yona intuthuko lengaphansi kwalomphakathi wakashewula lesabuya kuyo inkundla council yakalomahasha. Sine ma projects ke lapha ekunene sine coffee shop now crosser nje minisi ujika lapho uthatha lothini usuka nje main road ungena kashewula on your right sine coffee shop lapho iku foundation yalo yakhiwako yesive sakashewula. Phinze futhi befikile baka MTN enkundleni bekunene kulandzela sikhalo senu lenasifaka sekuthi ngale kulesasigodisa kwawalala kude inetwork cha bathi nabefika ke bekunene vele zabani ngenta yena babebucopho ukuthi akabaqhube bete endlunkulu batoti pota batoti khaza lokuthi betangani bathe kuma befika vele indlunkulu yabamukela sithi nje sibonge kakhulu bovunganze iproject yaqhubeka lapha kwakhiwa le area yaka MTN. Lokunye ke lesingakusho bekungaba kusho nje ukuthi sinato ukuthi inhlangano lesisebenzisana nato kuna COSPE lokhona kashewula
lo sisita ikakhulu kulamalanga etindzabeni ka spring protection ekwenteni imithombo noma ke kuvikela imithombo. Kube ngumlando sive salomasha inkundla kokuthi solo likhetho lwaqala kuqale ngami kokuthi likhetho luwinwe ngumfati. Akukabi melula babendvuna embuso babe minister wetinkundla ngalungene la 2013 kwakulukhuni. 2018 kwanto angazi usekuba likhuni kakhulu. But 2023 uNkulunkulu wathi sengwesula tinyembeti. Ngicela kunibonga nonke bosifunza bovunganze bonza balenze yakumananga. Kwethemba umfati. Ngingathi ekukhulumeni kwami ngicela ukuthi bongela ngenhlitiyo yami yonke. Ningijabuliswa kwathi ukuthi kuwina kwami lukhetho. Kwende nananguya lebekaqabanga ukuthi lukhetho alukabafanele bomake ashintshe ingqondo. Kuyevakala. Ikakhulu bantu labasha amantombazana. Lokungende ngilwe kangaka ngigcine likhetho ngiluwinile ngekusitwa nguNkulunkulu bengifuna kushiya a legacy kini mantombazana. Kuthi never ever look down upon yourself. Ungaqala utibukele phansi. Kunelivesi lengilithandza kweBhayibhelini lethi ungavumi busha bakho obudzeleleke. So ngingathi bantu labasha kuthatheni lokhu as a challenge, kuthatheni lokhu njengensayeya kuthi uma ngabe make mashaba likhetho waluwina yini lengangenda mina ngingakuwini lokhu uNkulunkulu akubekile ngami because it's not like all of us sitawugcina eParliament but ngamunye kukhona liphupho uNkulunkulu elikhulu kathi lasibekele lona. Ngakulokunye umhlonishwa Mashaba wase uncusa sona sive lesingaphansi kwalomphakathi wakashewula ekutheni sivakashele inkundla yaso kude sitothola imininingwane kuhlomula kuso sikhwama saka RDF lesasungulwa ngemakhosi akuleli kude kuthi sonke sive sihlomule kuso njengoba inhloso yaso ukuthi lesive sitisungulele emabhizinisi ngekubamba tinhlangano kude siticalele emabhizinisi ato kuliwe nabo buphuya lena etinkundleni. Bomfunza Romans 8 verse 28. Uthi konke kusebentela nakube ngilokuhle. Anati leli verse lingende empilweni ngisheshe ngendlulise info. Nobe ngayingivise ebhlungwane but ngaze ngikhumbule leli verse. Leli sithi konke kusebentela nakube ngilokuhle ngidiva sengibuya ngiba nemandla kakhulu. Ngichubeke ngibuye ekutheni njengoba seningikhethile sive sakashewula. Angisiyo ndawuthini akusho ukuthi ngathi konke but lwathi loluningi ngitalithola kini enkundleni ngilapho khona kungumtapo wemphumelelo nobeke we development wanobe ngangisiphi isigodi kangwane. So ngingacela sive sengwenyama ukuthi nakukhona into leniba kwangathi uyathi make kube manje usibambisa kanje ivele lemibono ngoba nase ningasayivethi lemibono ndiyaphinze nithi besisi sendala kani imbono nihleletu kwayo. Ngiyaticelela sive sengwenyama kokuthi sibambisane kulelo hlangothi. Asengibuye ke ukuthi lokhu senda sihlangane namhla sitoti bongela sisitena senda isurvey yethu kokuthi ema chiefdoms ethu yini abangayifisa sathola ukuthi Shewula uthi yena asenime ngemapalishi sinesicela intuthuko sikuhloniphile lokho. Namhla njoba sashilo babendvuna silethe leso sethembiso sethu. Ngiyacela Nkosi yami mane nisibusise ngekusishayela tandla kokuthi sigcine silifezile leliphupho ngumvile babendvuna aticelela nami ngicela nishayele inkundla council ngekwethembeka.
ngicela ukuthi nginganihlafunisi ichaphisi lese ide shukela. So ukhulumile baba ebuchopho ngema projects lesinawo nivile mos. Kungaba kucela kini sive sengwenyama, sive senkosishewula kokuthi asiphumeni ngebuningi bethu sihambeni siyitape imali live lelitsita siyisebenzisa ukuze sithi thuthukise. Bomake lokuthi awusenda kokuthi sikhone kuchubekela phambili bantwa bethu balibone likusasa leli kahle ukuthi thina sisukume sihambe siyolanza imali ekhona enkundleni. Seliphetha yona inkulumo yalo lilunga lephalamende lalenkhundla yakalomahasha umhlonishwa Zanele Mashaba lase liveta emaphupho lenkhundla yalo lelinawo lokufaka ekhathi kwakhiwa kwemigwaco lekahle lenelitiyela kanye nako kwakhelwa nefema isonzetwe thutane nalesive kude kuthi kutofezeka umgomo wahulumende wembube ekutheni kusonzetwe imisebenzi kusosive lena emimangweni yaso kude kutogwemeka kucasha kubhadalwe nemarenti. Kodwa uthi waMashaba lesive singakhona kulala emakhaya sivukele emisebenzini siphindze sibuye emakhaya nasesishayisile kunakekeleke nemindeni yaso. Lo mgomo wahulumende uhloswe ukuthi kwakhiwe cishe emafema lokungenani lalishumi njalo ngeminyaka velonke asonzetwe thudane nemiphakathi yakuleli kude kuthi sive singahambi sigaba lesithe kuya emisebenzini nekuthi kugomeke kubhadalwa kemarenti nako kuhlala khashane nemindeni ibese ayisanakekeleki. Kunetinfo babe minister lesifisa kakhulu kokuthi sinkhundla yakalomahasha singishewula mane sikhone kokuthi sithole la kaShewula nje sinayo inye high school ngilena kuphela bengibuta deputy nje itolo wathi seba streamer up to E, which is a bit terrible because the more labantwana bakhula dining naletinkinga. And sike safika ku phase lapho khona government abengacashi khona, so you can imagine ukuthi abedonsa amadima kanganani head teacher ngaleso sikhathi. So singacela babe minister Nkosi yami usibambise manje siyithole i-high school yesibili kaShewula. Bengisista ushaya tandla siba kaShewula. Lokunye babe minister siyacela Nkosi yami sinaso sibhedlela sethu lapha. But sinalo leliphupho ukuthi nasi ngeyilanga sibe ne-health center singishewula. Maye kukhashane referral. Maye kukhashane Good Shepherd. Siyacela babe na ufika ngiyathi ukusakusilolitiko lakho but na ubone mbabu wakho ukhuluma konke nalo wathi kahle ukuthi ngeke akhone kwenda angisho singeke ukwende babe minister but ngithi i-excitement ikwenda umbone baba wakho a-capable ekwenda konke tingo. So sicela kuphathisa babe ukuthi nanihlangene ni-cabinet usho ukuthi hey baphathisile bakaShewula bathi bacela sikolwa na udibene nababe minister waka health I'm sorry waka education ka health usicelele i-health center singishewula. Ukhulumile lo munye lapha ngemgwaqo umgwaqo ke last week bengile Khabo Minister Buthelezi. I was shocked kuthi emgwaqweni lo yaKhabo Minister mubi ngalolu hlobo. Imoto uyadibuta kusuthi okay iprobase ikhona vele but la iphela khona uyamangala kuthi imoto uthi ayihambisa kuphi. Lokusho sindzaba yemgwaqo sive senkosi ngathi insiza bechasi lesibhekene nayo sonke silive. But nobe kunjalo babe minister ngiyacela babe ufike ugicike kubabe minister waka works kuthi nasi siyayicela iprobase. Ngibonile ukuthi iyahamba izigabzele. Sitibongele endvuna yenkundla lunga leParliament neCouncil lokuthi nicabanga kusimema ukuthi sibe khona kulomsebenzi walamuhla la kaShewula. Lokwente ukuthi site ke bosifundza lokuhamba embili kube nje ngilokudojabula nani. Ngeke ngithi la ngemsenini njengale ngifike kwekucala ngithi tindlunkulu nesive sonke siphelele singabe ukuthatha kancane ukuthi manikhethe abantu
batihluphe lokuthi bafune kubuya batobonga lakini lokuthi nibakhethile. Mina ngenhlanhla ngeke ngitshele mangabo sifundza ngeindvuna yetinkhundla even la kaNgwane, tonke tinkhundla ta kaNgwane. Akusito tonke tinkhundla lapho khona labakhethiwe babongile khona. Labanye abakabongi. Labanye futhi batagcina bangakabongi ngoba aluqali lukhetho. Labanye kuze kuphele isikhathi bangakabongi babeka tizathu. Babeka netemali tizathu naletinye. Kodwa siyababonga laba lenibakhethile la emphakathini ibuchopho benu indvuna yenkundla enkundleni nelunga leParliament lo ukuthi bakukhanze kufanele ukuthi bayigcinele inkonzo lenkonzo yekubonga ngoba naseBhayibhelini inkonzo vele lekhona le ukuthi sekwentekile konke ufuna bese sesiyabonga sisasenidvumisele ke emhlonishwa nelibandla lenkundla. Indvuna Dlamini seyiphetha yona inkulumo yayo yase ibonga kakhulu wona emakhosi akuleli ngekuhlala njalo akhathalela kuthuthuka kwesive sawo ngekwenta tonke taba tekuthi kuliwe nebuphuya lena emimangweni yaso ngekuthi kusunguleke emabhizinisi kude kucosheke kati etiko. Lesibutele lamuhla ngilokutonika siciniseko sekuthi imali ikhona enkundleni. Nawo nje ngulethile mina ngilokuthi imali ikhona enkundleni. La ndlini la kule mali lenkundleni akafanele singangeliphuya la. Wonke umuntu ngumnika umthwalo lamuhla lokuthi asikawucabanga ukuthi angayendani le mali yena. Ingwenyama yemhlaba nayisukumisa lesikhwama yathi ifuna kuqedza ukuphuya ngalesikhwama. Mane wekunene ngebhadi lekhona angeke akhone kuphuma le esihlalweni sebukhosi etela atosibamba ngentandla sonke la atosihudvula ukuthi asicele le mali atosihudvula ukuthi asebenzise le mali. Uthembe thine bafana bakhe uthembe indvuna yenkundla uthembe bobuchopho ukuthi batawuqondisa lesive uthembe tindlunkhulu ukuthi tindlunkhulu ngito letitawukhutsata intuthuko emmangweni. Lokunye akudzingi kuze kusho nge-MP akudzingi kusho indvuna yenkundla akudzingi kusho ngobuchopho kudzinga ukuthi wena lonikela umthwalo wekulusa lesive egameni lengwenyama kukhuthale wena lokuthi ayenteke lentuthuko. Ingwenyama yemhlaba ikhuluma amagama labhlungu ngendlela lesimanga. Labantu ngiyathi sabawanaka mina ngalokuthi ingithumela kuleli tiko etinkundla ngabona sabhlungu lamagama lawo. Uthe wekunene magubha lusuku lekutalwa eshiselweni wathi angeke akuthole kuphumula yena. Wathi nebuthongo futhi kanjalo ngeke abuthole ubuthongo. Lonke liswadi likhona elivela kaNgwane noma ke wonke umuntu ohlala elivela kaNgwane angakakhoni kubeka langala la kudlila etafuleni. Wathi wekunene usinika insayeya ukuthi sonke asisukume sibone ukuthi bantu baphuma njani ephuyeni. So kwendile longangaye wekunene so dilethile tikhwama kwethu sengilokuthi letikhwama asitende tisebenze. Siyatigcaja ke setiwe tinkundla lokuthi nathi kulesikhathi selesinikwe sona sinayo iParliament lekhona lesikhwama sengwenyama liyasukumisa kadzeni bekukhona kukhala ngaso ukuthi asibonakali kahle siyiboni le mali but siyambonga uhulumende wembube lokuthi lokusikhuluma nyalo ngikhuluma nanje kalo mahasha la kaShewula esikhwameni seRDF lokungakaze kwenteka itona kuthandi bokhanza ukuthi kuphela le mali kusayele ticelo tebantu tingafandeki kuphela iminyaka lemithathu iminyaka lemine bantu bacelile kuphasile but kungafiki but lamuhla uhulumende wembube sasimbonga indvuna kaFinance sibonga emhlandvuna enkulu ngebuholi bakhe naye lo wentela ukuthi kwenteke lenkushoko lamhla lokungikhuluma nje ngimela ngide ama figures laqonzile ukuthi kunamalini esikhwameni seRDF kodwa lenesiqiniseko nako ngilokuthi imali lesesikhwameni nyalo lengcash ingedulu kwa 50 million kunale mali nyalo kude ticelo itelo beba neticelo kubedele mali ukhanze ukuthi inkinga ngathi kwentiwa kanjani but uhulumende wembube usibambisile imali ikhona ifuna labatayicela nathi ke silitiko sisemakhala ngekuthi lesikhwama sifiphathwa ukuthi ayingeni le mali kahle bayifaka le mali sasukuma silitiko sathi sitakwenta kanjani lokuthi vele le mali ibonakala isebenza lesikhwama kwekucala esikwendile etikweni kube ukuthi sente nama processes
noma ke lokusenta kwalesikhwama kuthi kungabi kutse ngishito ngathi bekwenteka kuphela iminyaka lemithathu nanyalo nje letikone sineticelo tabo 2020 2021 nakhona lapho uhulumende wembube usibambisile ukuthi noma singezikwente ngelanga linye but lo mthwalo noma le backlog lesinayo ayifinance uhulumende kuze kuthi bomake mashaba nabo ndivuna enkundla yabobucopho labehlula ngumsebenzi nalenge bathume wona bangakhali ngekuthi bekuthi imali bangakhali ngekuthi bebenta umsebenzi wenkundla lephumile ticelo tenkundla lephumile leto ticelo leto sicelile kuhulumende ukuthi atibe nemali yato usiphakele uhulumende lonyaka imali enganga 60 million uyawuthenga lento etinzala lebeticelo labaphumile laba labakhona nyalo umthwalo wabo ufuqa nini ukuthi niqele enkundleni baninike le mali ngoba imali ikhona lokunye lesekwentile silitiko etinkundla sende siqiniseke ukuthi nawucela nyalo ka RDF akufuneki ukuthi nangabe konke lokufuna kokukhona kuphela inyanga ezisithupha 6 wetinyanga ungakakutholi lokufunako lokucelile sizathu lesikhulu lesende sifike lapho ngilokuthi sibonile ukuthi kunebantfu labasha esibakhuthatako lamhla sabasukume benenhlangano nabo labangakhona lokubeketela nawungamtshela ngeminyaka lengu4 nje vela uyabaleka uyabathi ayisebenzi lento but lamuhla ngetinyanga letisithupha nje angakahamba angakagani nekugana lo muntu angakahamba ayokwenza lo muntu uyayithuka le mali kanti itolo bekakha inhlangano umuntu ahlala iminyaka lemibili solagadzile ambone emajaha amthatha hamba okwenza kalavumisa ashiye lenhlangano ngalokuthi le mali bekuba lukhulu lokuphuma kwayo lamuhla siyethemba lokuthi lokuphambana kakhulu kwebantfu noma besithi Swati vele indvuku lehle galoti even but umuntu unyalo utawuthanza indzawo yakumo taso mayalibona lijala kalavumisa noma lihle kangakanani athi layishiya nabanenhlangano le mali ngiyakhale ayi nani asowume babe ngikhwa ngisebhizi ngako ngoba lamuhla liqiniso lithi kuyenteka labantwana esibatalako aganiswe nje ukuthi batampa imali lelo liqiniso liyenteka but lamuhla ngalesikhwama sengwenyama umuntu without agana emshadweni aye ngoba vele adisaidile hayi ngoba amikuswa indlala ukuthi kuyalanjwa lakhaya kumbe nafike ngindlela embili ngeke kusenteka lokho sisika siyibonge ingwenyama lokuthi ngelanga isibonise lokuthi lesikhwama sayo singasenta kanjani ukuthi sibe ngcono ngikhuluma liqiniso lamuhla nginebufakazi lokuthi tikhona inhlangano leticelile kule term le letinye takhona ngaDisemba bekuphasa ticelo lamuhla bakutholile bakucelile Kulomcimbi lo wakhulumela indlunkulu yakashewula lengephansi kwa Chief Mbanzamane Sfunza kwaba ngumnumzane Themba Sfunza longumabhalane wemphakathi wakashewula lo wabonga wona emakhosi akuleli ngayo inhlakanipho yawo yekwenta tonke taba ekutheni kusitakale sive sawo ngako kusungula kwetikhwama tekulwa nabo buphuya Kubonga nje bofunganze nokusho nako konke nje lesokukhulunyiwe ngetimali tasetinkundleni kusikhutsata vela kuyadzingeka lokuthi sibantu ngoba siyeva ukuthi kunetimali letikhona etinkundleni futhi ke titholakala kanjani sibantu labaningi asadi nakukhona ke abantu labangasikhutsata ukuthi vela tiyatholakala letimali mawutsatsana tindlela nathi mawungathi thathe tindlela leti ngeke uyithole le mali usikhutsata siyabonga kakhulu wasenkundleni ukuthi sikhuthateke nalongadi lobe ngadi kahle ngiyacabanga ukuthi sisovile kusithi imali tikhona nalena ke lesiphiwe yona sekukuyithi ukuthi siyithatha sinika umuntu umsebenzi njengoba babalile abakhulumile ukuthi imisebenzi lekhona minengi injaka kawubona sine ukuthi kulena lesiphiwe yona ukuqala umsebenzi ufanele siuhambise empili nguphi kuze kusebenzele imali ungathi ke ngagcina iwendile lo msebenzi le mali sitokwathi ukuyikhomba ukuthi sitholile le mali gcina isebenze nayo
siyabonga kakhulu kubonga nje lenkuthele lapha Nkosi. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikulethele sicephu lapho khona indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini yangenela umsebenzi wekubonga kanye nako kwethulo kwemisebenzi yentuthuko khona emphakatsini wakashewula ngaphansi kwenkhundla yakalomahasha. Sivile ke mbukeli indvuna yetinkhundla ibadvumisela kakhulu ngalomsebenzi wekubonga iphindze futhi ibanxusa kakhulu ukuthi batimbanza kanye naso sikhwama saka RDF kude batokhona kusungulwa emabhizinisi kucosheke bona buphuya. Ngethembe ke mbukeli ukuthi ihlelo lwanamuhla ulithokotele kakhulu uyakuvalelisa nokwazi iphumelele wakaDlamini uthi usale kahle bowubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV asihlangane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.